Yawa, boy. Di na ka bro? Wala lang yung storya, boy. Ha? Yawa, boy. Daniel Padilla, oh. Salamat. Cauliflower with Glenn. Whoa. This is Quarantine Life with Glenn and Ramsey and Rijal. Today is good night because good night is the new good morning. Many, That's right. many vegetables. Yes. We're here with the vegetables life. We're back to you. I'm busy cooking and Rijal is busy working. He's working Provide for the family. Yes, provide for the family. We are ni pamilya. So muna ni guys, muna ni ang mga dako kay nga cauliflower. Big bowl na kasi bay. Pero ay mo kabala ka bay, basta magluto bay, ay mo kabala ka ta. Ay mo kabala ka kay na ako. Kay ngano bay, ano di sa mabala ka bay? Kasama Savage. Classic, bougie, Rashid. So kani cauliflower, Imo nga tong buffalo fried chicken bro. pero karon guys, muna gitawag na mga vegan style. Oh, grabe oh, nag-coating naman diretso. Kaya muna Gusto na to. Muna prituhon. Pero magbukal pa may og kanang oil. Grabe sweaty kay kubay. Humid yung world bay. I think the world is ending no more. Pero ay mo kabala ka guys. Balag mag-end ang world. Kabalo mo bay? Kabalo ka bay nga sila mabala ka bay? Kasama Savage. Classic. Bougie. Rashid. Panantawa to sila unsa nga pagluto og pinakalami nga buffalo cauliflower bay. Kabalo ka bay nga lami atong buffalo bay. Kasama Savage. Classic. Bougie. Rashid. Guys, tagan ta mag 10 minutes guys. Amo ko na to si Jill ka do. Unsa may maingon nimo na do? Yung nga ratchet ka? Oh. No, dahil kinas uto bro. Ha? Ang ratchet? Huwag mo uyab og ratchet, uy. Agoy. Lisod kayo mo ratchet, di ba daw? Buro nagkuan diri ba? Oh, Yawa. Digimon. Pero ko mo ko bay classic. Ano ko bay? Classic. Gubuji sa lugar dato nga Digimon. Kanang murag, ang Savage kay murag pilosopo man nga chuy. Pero classic Tama man. Pero kon ba contradicting kayo ba? Kasama Savage. Makita mo bro. Makita ka bro, ako. Bay, ga-work si Rijal bay. May kay mo work si Rijal bay. Kabalo ka bay nga nung may kay ka mo work. Kano man. Kay Savage ka bay. Pero dili ko ratchet. Di ka ba? Tama na ko. Savage, classic, Bougie. Yan tama. Sakto bay, Dili sakto ko bay. ratchet. So mo to guys, padayon to sa cooking kay mag-working ba si Rijal. Sorry kay guys, sweaty kayo guys. Ingani pagod basta mga hot kay ang magluto ba. Ano sa? Unsa man? Ay, oo, Savage ko bay. Classic, bougie. Sakto bay, taman bay. Sakto bay, dapat bougie ra ta taman. Di man ta ratchet. Nag-wonder gid kung ano man. Bago rin i-explain ganyan. Di ba king? Ngano ganing apil man as kanta. Dito to bay? I'm a savage. Rich. Classic, bougie, ratchet. Nasty. Nasty? Amot. Nye, paguma to? Ito yung search me. Animal. Di kompleto itong description. Muni guys, cauliflower. Niya ibutang siya sa flour. Pag magbutang sa flour, ibutang siya sa egg. Ngayon na ay secret sauce ni Ramsey. Kabalo mo, anong secret bay? Kay Savage, manggugaway. Classic, bougie. Pwede ka ratchet. Nasty gaway. Uy. Pag na bay, second coating. Pag mag second coating, down to hell. Ako i-demonstrate sa inyo kung saon pag na mag-search sa lyric. So muna first step guys, nagkuha may cauliflower. Among gibutang sa mong first coating na flour. Pag na Chef Ramsey, oui, I put the first coating of the flour in the egg and the second coating. Pag na bay, asa ibutang bay? Straight to the pot! Straight! Attack the pot! Let's go! Let's go! Oh! Muna bay, muna ang first nga inyong makitaan. Kay special mo. Okay, gago, putang ina. Animal, ego ko bay, na-hurt ko bay, ingana kalami bay, ma-hurt ka. Bang! So crispy-licious, juicy-licious. Pidling Jollibee bay. Pidling Jollibee bay. Wala tong. Tong? Dali bay. Tong ina mo. Wala bay. Upaig na bay. White tong bay. Wala. See you later. Bang! Muna mong gitawag nga cauliflower bay. Murag manok no. Na, sa si Chef Ramsey magluto bay. Murag gina siya manok sa suok. Kabalo ka bay nganong lami ni bay. Wala bay. Wala bay. Kay Savage yung gugay. Nya classic pa gyud. Bougie pa gyud. Dito to ratchet. Dito ratchet bay. Last batch na ni guys. Nya pa man eh. Mag face reveal may kung saan na mo pagkaon. 12 seconds later.
And we are done, bay. Muna ni guys. Buffalo. Grabe, bay. Buhay ikulin niya, bay. Jaworski. Jaworski. Bay, kabalo ka bay ng success atong luto, bay? Dagan lagi gini. Kabalo ka bay? Ano naman? Kay Savage ko, bay. Classic, bougie, Savage. Muna guys, rin namin magsugod na ang among taste test. Magsugod na, ani ni? Rifle more. Kaya bagid gawan. Rifle na yung one, bay. Nickname, bay. Pero na siya murag. Ana. Karan no. Nice snap. Snap. Ana. Ciao, words. Gabay, kado. Kaurom. First time na ako kaon na eh. Ano na sauce ba? Natay tulo ka sauce. Sweet and sour, spicy o Korean? Sa red sauce, bay. reddest. Red and redder. Ayaw sa kanya. Moomin Rider. Yung spicy. With butter. Zippo tail. Zippo it in the mouth. And boom. Ah, grabe, murag ka. Oh, grabe, suga kayo. Sarap. Ayun guys, ako na po guys. Magtilaw lang ako sa gibuhat ni... Abay, akong ito sunod, bay. Dili ni manok ba ya? Cauliflower ni. Animal. No? Yummy. We got that yummy. Masarap. 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 Yeah guys, muna yung rice guys. 100 likes. Mag-rice reveal ko. Rice mukbang. Nakatawa. Mga guys, kita po. Goodbye sa amon, quarantine life. Good night is the new good morning. Bye-bye.